Good morning, Mayam Bukurumjari, Notice Windona Yukoding Sandok Saba, News Analysis Program that Tokchomangang Sanamiam Butaram Nokshari, Nasimani for the phone river, Tongan poses in the phone river, Muru Pauker Kanana with them. Quick studio the next in the Libya, Mingon Panjarabada, was a S. Bubol, political analyst, was out Taram Noksari. The Ahmed the Laxaning Basi, Narang Manipur Gina, Governor Oikraba, Mingon Pala with the Kogi, Governor Azoy Kumar Balana, Tongan Manipurgi. Relief camp sing highway Susanpur Amadi, Moirangi relief camp sing the Satuna inmate sing Unakiba, Luna Manipur IT Center, Susanpur College Nursing Bada, Maikum Hango Kiba, Highway Thorum sing a Sigamarina, Tongan by inmate sing another Wari Shana Kipa Aduga, one of Fondo Kiwa from the Kogi, Iranga Si Amtuna, Lushingani Highway Taza P. Kivan Singba, Tongan Pausing, Sigi, Tongan newspaper sing the Fonari Highway Taraza, Harry Fawcett was a Kamai. Aduga notice window gi viewers singo hamada kogi kurumjari loinena 2025 ki sahi hobogi ai phawjen ai site gi ju hana any di tv ma ki pi grabasu ai amukka pijeri awa na miyam gi maraksi oirabasu ko aduga mangcha anoba manipuri governor ama lariba lengak si gi makha da ko Honorable Ajoy Kumar Vala, Honorable Governor si Lakoga, Yam attentive over among the Manipur issue as he any Hazalak Labasi, attention on the Peter Kan relief came to Tapasiam Pai. Duga Masu, Governor Oriba Ajoy Kumar Vala is a very expert in Kanoni, Home Ministry Ganoda, Kogi. Administration yamna kano experience labor mi amani hai su mayam na yana poni ko so masa ana su adum phongdok khiba da yam thuna masi hanjalakani ana haiba kano sini akoi da laiba gravity di masi de nu kano ni nungai badi ngasai gi mana kano to buti sai gi afabam porkani haina honara ko sidane ko ngasai gi pi am su thawi ya laga relief game da leitabagi am no ai to pom ju lai dana asigi film sokpa akoi gravity am leiba awa film sida kamana deal tawduna haibani aduga ngasai nungai ba ma haibidi ngasai center na recognition ma hanbala ko governor na hariba issue je mani bidu leiba issue ji phajana recognition pire haiba kanu sima ai logjege ko governor na lead tawraga aduga mahak na hariba sigi solution magi resolution amagi lambi ji purakani haibani aduna amasi yam chaksinna phajana aina paikhat kani ana khali aduga loina अखोई रिलीफ कैम्प लेरिबगी फिल्म असिदी यामना नातै जाद्रबा का फिल्म अमुदा अखोई लेबगी फिल्म दुसुने मरमदी यंगो था मंगा तरुक तंगारिबा अखोई यम पालबा कनो अमना अखोई रिलीफ कैम्प मनुंग थौरी यालगा लेरमदबा हाइबसे अखोइदा याम थमोइ सोंनिंगाइ वइ को असोइदना मसी ngसाइगी हारिबा इरांगसिना पीरिबा सैथेंगदा मंगोना पीरिबा साइकोलॉजी अदुगा मागी हिंगबगी अदुगा मागी इमु मनुंगी करिगी मयाम मसी लेरिबनि सिगुम थेंगबा मयाम मांगला सोइ थोखरे को असो मसी यंगकान अखोने मसी seriously लौरगा थबकसी पाइकदोंने हाइबनी अदुगा हारिबा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन असिदा अखोइना नुंगाइत्रिबदी सम चमना अखोइगी फुरु मसेन मुक्नबनी हाइना लौबदु यादबा अमा खकनी आइना लौइको मरमदी मसी Manipur entire furu kuntra mapal larimni kuntra mapan sida jo ko ki kangluk khara adusu loinabak nataba khara ko pandigi lakpa inga kan haibido mama lebak nataba influxing na thon bani haibsi akoi gi even kasi honorable si home minister Amit Shah na zum high viduni influx from Myanmar se is a root cause of Manipur strife kaina koi report tawgrabani maramaduna haibasi yamna phajana kana dil to busangi so ana sahi lakpada ano governor lakpada side ki ko notice window ki khutang de suggestion tra apin tawjining madi hojik 2026-27 swai sida akoi delimitation gi yam sawba akoi kanoma matamama lakpagi sidida akoi da already paliba sarkar sina ju yakhriba ko national register of citizens NRC ko hayo pose masi should precede any say activities of akoigi kano se delimitation tawdring aida NRC ji makung phana Manipur sanagadabani aduga Assam experience da Assam da kuina ko satharakpada moida Assam khatang yuna akoigi pangthokpa haugribasi da koina masi yam kupna su nainagre ko Assam experience yenga kanda Manipur kari kari semtokpa kari da hoba yaga yenga kanda agai mito phajana khantu matungda akoigi kano se
delimitation tawgudabani assembly constituency gi masing hengkataba mayam du lepkadabani mitop ki makhutta takigani haibasima akoi NRC phajana tawdragadi sima miyam da khangbiraga se honorable governor should initiate ko say smooth implementation of nation restart of citizens ko in Manipur before taking off say any activities of say delimitation ko si sima han thangi ko yamngai uja makata buda laksening isina khoi Manipur gi missing voter masing asi handak nauna ngarang phong khiba khoi gi Manipur gi final photo electoral roll phong gi thoramda phongdo khibdai khoi gi mioi voter masing si mioi lakh kun ga lising yang khai mari mu chorong na leire aduga voter lising mapan ga satret ni phuma thoi lauthokre haiba report ama leiri haiba tarja hariba ngarang gi khoi gi smana voter masing hengalakpa amadi nauna mu lauthokhiba phong liba pausing asidadi kamani yengbe hoi voter hujiki mamangi kanotuga adum mari leni sisu ko voter sini ya maru ri se akoi elegant influx mayam sing sina ngasai gi asaba card saraga natraga ngasai gi mana tonga na bribe toraga ngasai gi aadhar paisal laga aduna voter walpa atopa state taga matang gra leiroga madudagi aadhar ga ham paisal laga manipur da ngasai gi outsider india masa atopa saraga sangpa singum isu bayang manipur thopa khang amak tabi ILP legi indana ILP ji hujik lakko matam da 2019 dagi akoi mayam haraw na tawribani hoji mapung phana pangthok te haibagi su akoina masi leiribani in the midst of it masi gi marak sidani akoina voter gi kanoma ko yenga ise aduna decadent growth rate ki ngai honga iba mawong adagi mai population explosion thokpagi maram adagi sigi mitop khandokpagi adariana si tawji haina iba matamda always tawriba voter gi kano se lak kunga kano jelising yang kai mari imaya da la iba ko sigi sidid adum masigi loopholes ahoba impact adum khari yawuni hai basima ikoi adum masi akoi filtawi aduna hoi hoji phobagi di officially declare tawgrabani na masi kano ni akoi masi base tar hoi chanagadabani ko but it should be looked into properly ko maram di ikoi na masi changlai na jaga kharada ikoi na khun masing hengkat ko jaga kharada akoi population hengkat pagi akoi da yamna nuaitaba with data mayam akoi gi record su laigre maram aduna hayom yam si pun yenga kanda ikoina population gi pot ase akoi population commission do ikoi laigrabani ko Manipur State Population Commission gaje mathau phajana pangthok traba haibadu ikoi adudi khangdri ko aduna adugi pauta da bani pangthok te haiba tai aduna hariba state population commission yam phajana kano torakanda masi deal torakanda madudur yauri ba soyanga mayam je should be reviewed finally sama thoki bado thokre but madugi manungda ikoi da influx ki problem leiba degi ILP gi kano issue lei bada kano phung phana tawdi hari basida kano mitop miram sa yamna leibagi kano ma leibasina ikoi na hajik leiba population sigi some kharada area kharada masi akoi gi kano kitang irregularity na leiba mayam do adu ikoi na yengsil lobo sangi hai mari lena basina so masi kano akoi honamina se hai wafni thamgi ko hoja makata bada laksening isina khoi gi irang sum thoktan leiba Manipur sida kuyok sing dage central force sing lothok pa yaroi haina masing yam loba maira paibi maibel sing ahing herek tuna protest tawkhibagi khoi social media da tongan wa khoi social media sing platform sing da viral oikhibaga loina na ngasi pause sing da su pause khuding mok ta phone ri haiba tare waja aduga khoi gi kangpokpi gi SP kari gi sogan bano SP na police ta loan yadaba sing senkai piba yaroi kotu gi meeting yawba yaroi haina khangan ki haiba khoi phone li pause da kamaina yengbe Mangsa sini akoi da lairip se ki haiba natraga moi group sina ko elegant immigrants na impham moiraga Manipur thugane ba siliba sing sina tawraga na yeng leiba dum yaba aduga uyok singda masai gi thokidu da akoi gi kano pen da basing gi akoi ni laukiba kano ma ko aluda sagi lagi dongni haibagi kano masum amuk leiba adagi kuki terrorist singna madu kanna amuk salakpa adagi moine pressure pire kana huji hongdoki yawi pem ga leiba
असमाई तौदना अखोगी लैरिबा मियांगी कनोसे एडमिनिस्ट्रेशन से लैरिबा लेंगाकलोन से फजना अखोगी ममी सिंगा ताद्रे हाइबमा अदुगा मियामना मियांगी ओइबा पेंदबगी खोलाउदा लाउरगा थिंगबो खोपा तौबगी मयाम सथबजे मसिमंगनी अखोइदा याम सोलिबसे अदुना स्टेट की लेंगाकसे कनो अदुम मसी अंतंगदी कदम तोहनी को अरोइबदा पुंगमदा कुइना सोइना लाए खलगसु लास्ट मियांगी कनोसे तार कांदा अखोगी गवर्नमेंट असि मे लौखले सि मतंगदा हाइबदुनि हेना मरुहोइनि हेडलाइन तोहनिंगमनि मियांगी इशू म लागदी इशूदुदा गवर्नमेंट करी इंटरवेंशन पीरिगे करी वारेप लौरिगे हाइबदुनि या मरुहोरिसे अखोइदि मियांगा पुलिस के मुकनबा अदगी गवर्नर नगा हेक कनोगा एडमिनिस्ट्रेशन का तब मानबगी हेक लापगा अखोगी गवर्नर से हेक लापगा मांगा तौरी बंगराग नहांगी कनो सिदा अकुम कनोगा जिमाना सिक्योरिटी का ये कनोगा जिमाना का हेत वारी मीटिंग तौखलप खोखलप लेदना असिगुम बगसे हान बदा जस्ट मिनिस्टर का फमिनना खोमिनना तौदना सुम मयाम जिदा सिम तौमिनरी हाबिगे उलगदी फबको अन सीएम जु यावनदना का तौरगा सिक्योरिटी कनोगा मीटिंग तौरप खोलप मयाम सिगुम से अखोई उदब नते हाइब उई हाइबनिदा साइकोलॉजिकल थ्रेट तौरीबरा मियाम सिदा प्रेसिडेंट रूल लेरे हारिबरा नत्रगा अकसाइगी आर्टिकल 355 की कनो तौई तौदी हारगा अदुम लेबदो उसकी सेंट्रल रूल सब माना लेरबनी प्रेसिडेंट रूल लौथुकद्रसु यादा याबा पोनी गायना अदुम पतौदा तौसनबा याबा कनो से मियामगी इंटरेस्ट के लौदबको तौथोरपदा इकोन उइयेबा ngasai geopolitics ना तो नेनरी हाइनरीदना इंडिया साइगी चाइना अमेरिका सी ओइबा कनो से इशूज द सटला कान इंडिया सु साइगी त चाइना की कनो मैम जी इंपैक्ट मैम जी की बदगी हेंजल लकदरा थ्रेट लाकदरा की बदगी अदोम द सटला अखोय ग उरम दबी द लेदना अराकान जिंग द एन लौछल लगतना सोना कांदा बांग्लादेश की बॉर्डर लक्षल लगतना म्यांमार जुंता की मत चंगल लग असी अदुम चाइना की कनो अदुम कनो फंगिबनी सिगु मैम जी येंग कांदा जियोपोलिटिक्स इंडिया की इंटरेस्ट खतंगी मागी टेरिटोरी दो चटखीदना मणिपुर की टेरिटोरी अखोई सही लिसिंग कयागी लेजरगी पाइपुगी पोसक मयांग से एस कदौदुइनो कायना हेता इंथोप मानबगी एडमिनिस्ट्रेशन नम लापसे सिने अखोई द याम नुगाइतबजे अखोई पिक्चर सु मालेम की ग्रोव की सिदा डॉट अमनी को जम पिक डॉट अमनी मणिपुर से डॉट ओइजरबसो अखोई जी पोल स्टार गुमना हिंजरक पोल अमनी ध्रुव तारा गाइदो अदमाइना हिंजरक पोट अमनी हाइबनी द मदुगी मतिंग लेब पोतो अखोई दगी हेना पिकपा मणिपुर दगी हेना पिकपा नत्रगा मणिपुर मानवा चाव मानवा लेबाक से कंट्री मनिंग तम लेबाक से मालियम से साम की मयाद लेरिम न ई मकोइन लई यार अखोई केदो लेदी यार ओदुना हाइगा अदुगी डिग्निटी द कनो तौजरक पो ने बा 1949 की अखोई एनेक्सेशन को कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेडली अखोई मर्ज तौकी मतम दो अदागी पोट की मतुंगदा अखोई इंटरेस्ट से क्या अखोई ताबीरक मैम दगी पेंदब खोलाव मैम मौंग कयादको अखोई लाइबनी हाइबसे असि चुम्मबनेबा अदुना इफ हाइरिबा अखोई लेजरिबा सिविलाइजेशन अखोई हिस्ट्री फुल 38 की लेजरिबा पोसक मैम से मसि मांगबा यारोय हाइबनी चहि लिसिंग मरी मंगागी ओइबा कनोनी हाइबनीदा अदुना सि खंगना एडमिनिस्ट्रेशन तोहनिंगी अदुगा अखोइना लेनिंग पोसि करिनो हाइबसे हौजिक इंडिया की मनुंगसिदा दम लेरिंगाइदा अखोइ फेडरल स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेवा मतमदा लेगिबा अंबेडकर नगा तौगिबा हाइ इवन नेहरू की को पटेन खरे आयरन कनो सिनरबसु को अद फेडरलिज्म की सेंट्रल स्टेट रिलेशन स्टेट की डिग्निटी मैम खदो खरा एक्सरसाइज तौहनिंगा थमगा मणिपुर की पावर से पीहनिंग हाइतारे सिगुमसे उदबसे सिनी याम नुवाइट्रिदी मंगांगसा को सी तौदबनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मागी ट्रू स्पिरिट तो चलगा फेडरल स्ट्रक्चर से फसना थमकांदा पीपल की कनो सिसु डिग्निटी सु लेहनबको अदुगा भारत की टेरिटोरी मेंटेन तब एज वेल एज मणिपुर की टेरिटोरी खाहन थम्ब सिदैदा निखीजना थबक चथरदौनी है थमगेको हौजिकी कांगपोक्पी की एसपी सोगल फाउबा अदुगा खुद खुलाई मतिक साना फाइब अखोगी बेरेल गुम सुनतब अखोगी सर्टिफिकेट उइफन सिंग पाइबा अदुगुंबा अखोगी कुकी खुलाई पाइब सिंगदोने अटैक तौर फाउबदा मफमदो कॉम्बिंग ऑपरेशन सिंगबा करिगुमदो तौदना सो वारी सानारगा लोइसिनबगी फिबम अम लैबसिना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंगदा कोई मैतै मियामना थाजबा मांगबगी चांग असे सुम हेनगलकपगी पाउदो सुम मियामना दुम ngangneba उरे हाइबा तारोजा जुगा नसिगी फोंले पाउसिदि कमायना येंबे याम चुम्बा करोनी मांग चांगना हुजि पुथोर इसे हाइदी सेंट्रल फोर्स लाइबा मयाम से लाख
की मयादा लाखरे देन कोई मोइना लाखपदा मोई इंडिया की टेरिटोरी सिंगाक नबा लाइनी को द इन द वर्ल्ड इंडिया की टेरिटोरी की मनुंग द लेबा मिसन मियाम सिविल पॉपुलेशन गाक नबनी मखोइदा मिसंग मिखाई गे अफम लेते अदुगा हजि मंगांग चाना हारि बसी साइगी सोंदना तंपाक्तना खुन गाक फागत पखोकत पखो याम तौरी मरकसिदा कांगोपगी एरिया दा याम सोफिस्टिकेटेड इलीगल वेपन्स मयाम पायर कांद लेरा पाउदे एसपी दा ngasai thomjil ba pawda khoi ngasai no tawdi haibani masi ni akoi provoke to ba man ba khoi central policy ma leibra amai tei gi ba picture ba speak na atei apuru masa singa pulla ko akoi majority ni haiba leijari ba mai tei kano sina tasun khomjin na ngasi bawde hingai ba furu kuntra pan gi kano sida manipur gi ori ba kano si civilization haiba tare si gi ba sakut sabi kano se thugai gi har ga di mai tei gi kano si thugai ga dong ni ga na koi man ba de gi tawthura pa da provocation akoi da sawan ba de gi thawhal ga wire ga wehel ba man ba gi thawak singa ta sun taw ba se asi phatti masi mai tei gum ba akoi leijari ba koi ni establish tawra ba mai tei gum na sigum gi lang da sa thu do ba natti ko ngangsa akoi ayam na conscious oi ba kano ni singlon mapan na question laga su ko yam na kano gi akoi gi oi ba royal chronicle 33 edi gi e daga laksa ba ning to humdra tar ka pa laga laksa ba ma gi early state constitution ga 11th century ga sema laksa ba isi agi han ba kano ni ga na akoi gi assembly ni ga ina even british na hek thado ko matam da 1947 na manipur constitution 1947 leidana 48 the election tawda and the franchise ka leijaba ko only 1950 da bharat na lakhi ba sigum bagi kana si picture ba so ko da hari ba malem gi wari ba ko han balanjau ani su balanjau ani ma ki impact phangba adugumba experience leibam akana mafam ni ko maram aduna akoi se gi community sida kana heta karigumba khar tawsalaga da yani ga sidi ai thajadi tawjungam sungam moi ko akuna yaringe masi tawroidabani aduna sab chana leiriba kana bharat ki su phajaraba sauraba bolum constitution ko adugi makha da leiriba kana kai federal structure phajan sanna kana security forces na misam yangi civil population ma ngak sen gi post yamna nutrient oina ka ubu se masi tawgadabane ba tawgadabane ba tawdam matam da on the record ne ba aduna on the record loina ba kuch khabar gi ma lak pa hai se it should be a document one day to be referred by the international communities like United Nations ko but in ICC ko International Criminal Court ICC International Court of Justice ki lady ba kholi ba dok am the sensitive wani malem je aduna hari ba sin de loina document oirakani oheloi da bani ngam mi hai ba di temporary ni ko maleng gi ba kano sidi country amagi kano boda khoi president oiram ba mayam ma khoi kano do execute tawri da na ko sigum si yenga kanda kano akoi yaring pe sigum si tawri da bani hai ba se masi record tawri manipur miyam na ko the world community na the world body mayam na sigum mayam je suna da ba sana da ba tawri miyam je record tawri hai ba se masi si tham ge ko ngasa hoi jam makha ta da laksining isini khoi gi kuki lamhen tuen ba sing gi thabak asi lep leite meitei da khak tana tana khoi gi manipur gi yellow fu ba mori ba naga gi nupi ama da khut tha bana singba tauki haibagi pau sing tongan tongan ba fause sing da kot tawduna phonari haiba tare kuki sing na naga nupi ama fukre lale haijadrabadi fattanung da tholak pe yai haiba wafam khogi naga sing gi mai kai digi phongdor le haiba tare ba hari fause dei kama yeng be sini kanoni wang cha hoi kana sin ya magi kanu yenguraga budi kuki tawri sumdi sumjani kai gino da ngasai gi samana tawgodabaga mi ma tawgodabaga nga na tawgoga khenabdo kuki dadi ngasai gi moisi mi gon ba kuidribra na khan ngasai magi lamdam ma leijadriba magi harpham khangdaba kanu atani dana maramaduna moina tawbasi dum moi yone di summi haib tare malem gi mi gi civilization humanity kanu da masi manga basu ko aduga history ga je distort tawni semto kani heta khodak tangani might is right we pol leire aso ba kanu world gi kanu unipolar america gi kanu phange ga tawrak pa ya do man gi lei ko adagi si kanu wakhalon da sangjil lak ko might is right ki kanu da sangjil lak kanu ni angam ba hoi go jasing su haibiri ko hoi history is angam jingi wari ni ko ngam da ba yam du di maming dang pan bi ma mai gi re ga angam ba mayam duna i ga do khoi afaba mon tawgi ba so ba mayam da i ba mayam duna history gi kanu sini ai jo hainari bani aduna akoi su ngam da ya da bani ngam lak pa du gi history rani akoi na chaitharang kumba ba ngas 33 edi chaitharang kumba ba i daga lai bani thok humdra ka taruki ma pa laga ning tamba ka ni thok pa ma leiba una lak ki ba ko siguma mayam sing asi yenga kanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯍꯣꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯚꯟ ꯖꯤꯔꯤꯗꯒ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯧꯍꯩꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗꯒ ꯊꯥꯗꯕ ꯖꯦꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯀꯣ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯊꯤꯡꯒꯥꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯤꯠꯂꯔꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯁꯤꯖꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯦꯟꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯤꯠꯂꯔ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯗꯥꯝ ꯍꯨꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯗꯤ ꯑꯃꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯤꯗꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯨꯞꯄꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯨꯞꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ नियम चुमना लेहोब याब अखोई 1951 बेजियार का पीरगा 61 दनिगा हारगा सुसिदा तौरगा लेहोब याब लेमिनबा को अतैना अतोप मागी लेहमदा लेबा अदुगा अमुकसु मदुगी रिलेशन सिंग फनबा लेमिननबा होनबा को अखोई मैतै जु मैतै मणिपुर का तंपाक से बारी लेजु अखोई बांग्लादेश की कनोदा अखोई लेरी को अदुगी सेलेत लेरी अथोई अखोई की मंडले लेरी अखोई सोनाकंदा आसाम लेरी त्रिपुरा लेरी अखोई पुंजन की हाइदेना पान की सिस्टम पान की वखलोन मुझे अखोई लेते है कल्चरल लिंक थमका अखोई होमिन कामिनरपगी ओरिजिन की पोटो मेंटेन तब याय है मैं माज लेब कुकीजिंगदु अदुम सिगी मणिपुर लेब 51 61 की बाउगी मनंग लाप पापुगी मसा मसुसिंग लेमिनरगा कल्चरल रिलेशन लेरकांदा मणिपुर की इंटीग्रिटी केनो मैम से रेस्पेक्ट तौर लेब कईदोगे है अदु मधु नत्तबिद थुगायरगा सिनगी कनो सेमनी जोग कनो सेमनी हाइबदो मधु यारोय हाइबनिदा मधु सेम मतमदा अखोई लेहरियो फुल कुंट्राटेड की तरुक की कनो से मसीगी फ्यूचर लेते हाइबनिदा लेतबनी अखोई जिसा इशु मयाम अमा जेनरेशन फुल सिंगी लेरिबनिना मधु मेंटेन तौनबा अखोई सु सीद्री बावा until the last drop को सेल ऑफ ब्लड है तारे अदुबोगदा अखोई तुट नेल मणिपुर की अपन सकतम की दमक्तदी मणिपुर मियाम फाइट तौगिनी अदुगी दमक्तनी ngasi मयाम अनहा मयाम होनदन कोन होनरी बसे को मियाम मेरा पाई मियाम होनरी बसे अदुना मसी तौरोइदबनी सिनिदा मखोई योबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की कनसे तौरोइदबनी हाइबनी माज याम नोइजे जम मखा ताबद लाक्सनेंग सिना खोगी मणिपुर की एमपी ओने सटखिबै खोगी डॉक्टर कोइजम भीमोल नंगरांग खोगी सगोलबन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की मेंबर सिंगा इंटरेक्शन तौनबगी थोरम अमदा फोंदोखे वाफम असी सीएम की वांगांग पावर याउद्रे ताक्सेबनी मणिपुर काइबग सब मानरे हाइब वाफम सिंग तोंगान तोंगानबा पाउसे सिंग द कोट तौदन फोनरी हाइब तारे हारि पाउसिददी खोगी एमपी सिने फोंदोले वाफम तो फोंली पाउसिदा कमानी येंबे होय अमंगांग चा हुजिकी मतमदा लेरिबा पोजीशन चाहि अनि सुजरगलबनी मी चानी यांखै मतक सिरबनी को अदुगा मी लिसिंग हुमद्रा डिस्प्लेस तरुन लेरिबनी ngara nan thori yalaga sibo yokshalabani adui mutu pium sada wari mayam खबर न्यूज़ लीदना को अने मयाम यूट्यूब चैनल मयाम येंगो तमदा यामना नुवाइतबा हुजि पुंसी मयिंगा इमुंग अमगी फिबम द लेरक्तबगसे मदुना कनो साइगी साइकोलॉजिकली कनो यामना इंपायर ओइबा हिरम खुदिमक्ता सोक्थरक याबा जेनरेशन गैप थोप याबा ngasimak अखोइना लेरिबा मणिपुर की सिविलाइजेशन की तांगलबा खुदोल से सही नेमफु मनिंग द हनग्रबनी गायना कन लौंदरिबा को अदुना ngasi सही नेमफु की ममांग द अखोइ करी ओइरमगे एदो मसाइगी अदुगी मतिक अदुगी फिबम दु हंजरकनबु होनबदा अखोइ यामना वाबगी फिबम लेबा मयाम से अखोइ उरिबनी अदुना सिगी मरकसिदा कनोगी हुजिकी अखोइगी अंगना हाइबिदु कनोनिको अखोइगी मणिपुर की ओइरिबा फिबम सिदा यामना युमफम ओइरगा अखोइ संक्शन मिनबा चंगी अदुना मसिदैदा मसाइगी अमना अमगा कनो इचाना चानरगा दो पोनिको अखोइ सिदा मरानसिबा हाइबा कनोसे मरमदी effectiveness of governance so good governance जे अखोइ सिदा सुलै लैत्रबगी कनोदु हारिबसि मयामदुना प्रमाण तौरिबनेबा अदुना अमना चुम्बा अमना ngangbagi वामनति आई पॉलिटिकल योइबा कनोसिमदि आई पुसनिंगदे अदुगा बिमोना कोइजम एजेंट एक्स कनो एकेडमिशियन तैना उरकांदा अदमदा उहनिंगी को अदुगा हिस्ट्री केली कांग्रेस गुम्बा करिगुम्बा नत्रगा जम बीजेपी गुम्बा सुमाइना का तौरका लाखबगी पोत लागदा आई कमेंट पिनिंग दे को अरा मणिपुर दि अनि मखिन दुम लोइ पांग्रबनी अदु अनि मखि मखादा दुम वाग्रबनी अखोइ जे को अनि मखि मखादा नुवाइबि सोंग फंगकिद्रबनी को अदुगा अइना हारसु अमना हारसु अदुदि सुमनी अदुगा हुजिक लेरिबा गवर्नेंस से अदुम होय मथौ तौद्रबनी हाइबा तु समानै को
थोइब थोदोक मयाम सिना हुजिमक होय मान ngasi नुंति यारिब खबर सिंगिदा गवर्नमेंट नाकल अमदा yung tamba khotpa dagi department gi kanu tawba kan sui mayam taw lo leiba miyam son pawa da wa leiba khotpa yam suna da yam nungai ta ba haiba tare ko nakanda aijo afaba tawri nakanda aijo afaba tawri gaina son nakanda miyam ngakpa khun ngakpa singna awa ta salakpa adagi kana NSA la kan tawpagi phibam laksalakpa adagi chatok miyam jina manipur ji almost kaiba man bagi mong da chatok sing yahanda ba kholo reality da leiri siga tawri ba thabak sida hai hosing di loi chumne ba pung choi toira ba pung chai chai ra ba ne hojik leise masi reconciliation khoi tausi haibani tasansi haibani khumsinsi haibani punamaki oina hingnabagi damakta ko masidi da ko myam share tongminaba changi from all sects of the society khoi sections khudingmaki society gi ganam jistagi khoi share to with responsibility longminaba changi aduna masida hotnadrabagadi aikoi adum to masana manghi ani ko aduna manghi ba haibasi soidrabani maram aduna aikoi yaragadi sahi su sai 2025 lakpa sida aikoi gi tongan tongan da leiriba kano singsina constructive oiba yamna manipur gi oiba situation ji masa khangna thabak to credit lobna taba ko somam da khare na sangjallaga khara sacrifice to minari magi nakandagi ko angamba kano dagi honaji haiba humchi thamge kano ko angja hoi sa aduga yam nuai taba aduga mi paininga mai fo ama dai khoi gi covid-19 na asoba sai theng ama khoi leipak malem gi mi handa pi kharba matung da khoi gi manipur da di amuk lan amuk thok tuna awaba huju sai theng nang ningai cherak sida khoi amuk China da hojik yam kanna sandurok liba laichat asi India gi mafam sing da su khoi gi Chennai Gujarat Bangalore amasung Kolkata na sing basing da casing thengnarak padagi khoi gi section thorong sing lokhat pagi thabak sing sathaba horagli adugo manipur da su masigi leina asi thengna na ba khoi gi section thorong lokhat pa horai ba wafam sing phongdoli haiba taraja hariba faw sidi kamani yengbe ai hojiki kana China gi hodrak pa human morpho kana je leina si ko lokhu metapneumovirus sigi laina si kano si hoi China dagi ji coronavirus ki horki bagi wari lapoduna maliam ji nikre ko India effect ore manipur phasana wa gre ko ai ani mangre hojiksu amuk atopala kano mala e ko dum manipur da yorkani nei thajai ka hoi manipur gi su dum loinbak world gi mami si ta bani aduga section da bagi wa ngak tan tan heta europe kano su laibani na state ki national wide akoi masi gi oba section bagi kano su lauthokre ko aduna masi akoi section ga dabani aduga masi akoi thengna batai ko la abani na paliti adubu masi soidana dum yorkani haibaduma ai thamge aduga accordingly akoi da masi gi niti niyom health department na manipur gi masi da pirakadaba piriba mayam singa soi am toina akoi na tar nga aga satpa changi aduna kano sigi laina sisu section drabadi adum khudong tingai oiba laina di oiba section laga ma humni dagi taruk ni phawbagi yam akanna magi active period ka je piri ko mai akano sigi ko virus sigi asiguma ji aware oiba maroina manipur gi kanana su kan health department ke leiba ka kanana su head sing and officials sing ministry sing ko yam thuna miyam da masigi oiba take care lobagi si pi ba horen khali khare hena pi heningi ka sing ko ya yohoningi ko khabar phang da jaga kan to da he yau da ko to natta ba aduna best capacity masi ai koi yoholaji information se aduga section na lehobo sima koi tangai phade aduna mu corona gi ba kan so sai thing mu repeat tawduna ba ko ikoi masi sima jang message pi ko ma ja yam hoje je makha ta da laksani ngi si khogi manipur da drug user sing maroina nupi sing khogi drug si naram badagi khogi hana gi punsi marenda hanjin bagi sang asi asum wangkhalakli haiba paw sing tongan ba paw sing da phonari hai paw si da di oja kamani yengbe angsa akoi gi hiram khuding mak da hai duni kana sai gi pukal aiba topic mayam sida chakwa torangi nungai ba kari ge mayam ji khabar ki lama ida headline amta yaudra bani do koi na ko sahi ahani ahum ji da marak ta muk government gi ko leader jing na sai gi adu tore hala tore sangare ko hai ban natana aduna koi je hiram khuding mak da kana sokthara ba phibam ama sum lakwa hise simadi phajana phare hai ba section na mai koi sida lai ta ba ko
aduga wana wana mathanda ipa ipugi igi isinda yaurpa kana sporting spirit ko akoi nat culture gi ina khunbada yaurpa culture gi ko lai harau gi rasila gi kari gi sigum khara sida manipur gi mingse se malayam da sana khona baga ko khara kalli basi natana atai hiram jingdadi siju yokhat pibadi kan banata ba ko isa gi I tong da yaujara pa ipa ipugi oiba gun mayam da yumpham moira kanda oina martial arts ka ko and then thang ta adagi kano da sum khala sinatana atai hiram da loina soktharak pa kana phibam sidani aduna mi sing sigi oiba proper ta kano se guidance lai da education na kamai tawri bano adagi women's empowerment na kamai na satli bano haiba sida kana thabak tawbagi paisa kaithokki bagi adu tawbagi report padi bai laiba aduga miyang gi asengba reality gi report pirak padadi phibam chadaba adugi aina pusalai bidi ate gesne nupising na drug season bagi sang henkal iba kauriba mayam se manipur drug ki ju issue oidana ko ki na ko terrorist kan haidana government su akang papi yan thok ko to mayam jigi adum masi adum taw oirakada phibam ni oiriba phibam ni ko aduna masi yam nunglang ningai ni maramdi nupi habasi generation gi oiba ko nupi kuding mama ni hainari ni dana maramutuna ikoina tungda lakiba future generations mayam se nupi gi health psychology aduga magi mentality ko maintain status lone bi yum oigani ko aduna kadum so so hanura bogda koi bogda teng so pada ima kauri mi dena ko khud ge ima gi importance every woman is mother aduna makhoi gi oiba health ta makhoi gi oiba psychology da makhoi gi oiba mentality da makhoi gi oiba mindset sida masida asopa leiraga di the future generations will be affected ko masi adum masana so ogani haibasi maji yumpham adum oibani ko aduna yang kanda nupina sumaina drug ka hena sina bagi natraka lambi lamjau da hida ngaur ka satpagi kana dagi natraka rigum ka ju hek recognition torpa facebook da ka ge thingra ko yauri ko si properly masi streamline ta godabani ko khara hena aduga kitang chokot pa lamda atopa jingda ko yamna wakhan wangna no padok patha bu kota bu wari na amani aduga manipur da laiba sin frustration depression nuai taba wakhan nuai taba to pen taba sira su yare ga na khalga torpa manba gi nesar su yauba aduga amuk su vision udaba aisi mama ni ko aisi pi ni ko natraga aisi khunai ji kanoni ko ga na khalak taba mayam sum yaur akanda ngasai gi pahingda hingtokpa pahingda laida laithokpa hafazat mena amada ko saman lakpasina sigi mayam jigi phone na mani khunai sina sam lekha tarpagi ko admaram aduna masigum se yangchenba changi ko aduna hiram khuding da malem na kolom chakhun nari gi yang kana madugi mari lena ba mafam sida ba koi body jing akoi CSO wari NGO wari natraga even kana se public services government gi kana dagi woiro masigi oiba tonga tonga ba kana se yam sang wola kanda manipur da phibum kamai tawri ki report taw sangi manipur gi mi akase mentality kamai tawri manipur gi population society gi structure the magi culture and values the magi laiba economic the political and economic gi laiba perspective mayam se world tawnari ba sakholak leba laibak sing tawnari ba singa comparative studies tawbunga ba section gi expertise oiba sing thamma kana wola kana miyam da madugi authoritative ko khoi gi oiba ka information je pira kanda ikoni assess tawraga puthabju changi haina thamge ko the conflict situation manung jidadi koi hisi conflict situation amako man made maru in man made haiba tare masi is not necessary sidi yuara habagu misam chamba kano dinatre aduna siguma mayam sigi marakta de hiram kodi mukta dikhadi warani adu wari mayam singa sigi kanbang amba khunai duni hingi ko aduna ijarain sa jongna hairam bido kano saigi magi akoyo mayam da saigi hingai bese magi laingoi lamdam mayam dunga saigi kano economic kano the world scale the world sakhola pani Japanese na malem daga sakhola imyam se sahi super zwar haramba 1945 ko Hiroshima Nagasaki thugai ba dagi akoi ba samudra na question ba adam nikpa mayam challenges mayam dagi experience mayam dagi marakta Japanese singna ngasi kano the malem the phau ngami se adu mai thing da ba khoina phau ge haraga di yamna ngamam thokani hingi harabdi mi bji hingi gaina oza singna oza hairamini ko aduna khoi hingdoira sidoira haibasi akhoi gi decision ni ana hingi haibagi di kitang akhoi gi khara share to ba tare mayam sida ai gi lanai ka khan bana tabi ko si thamge mang cha hoja loshilak pudo ja laksang si khoi ngarang Manipur Press Cup ki sahi yankhai shubagi foundation di from pangthok gi thorum da khoi Manipur gi bji ki
स्पीकर की थवाई पुबीरीबा सैतबर्ता ऑनरेबल एमएलएस ने फोंदोखिबा वाफम दा अखोगी प्रेस की इसनाउसिंगना पाउसे फोंगबा मतमदा वही वता फजबा सिजनबियु मदि अचुंबा पाउसिंग फोंबियु अदुगा हेना फगदबा खोंथांसिंग पाइखननबा मेंबरसिंग वा तानाबियु मदुदा महाकी वइबा पांगबे याबा महाकी साइटगी मतिंग पांगबगी तंजा पिबियु हाइबने सिंगबा वाफमसिंग फोंदोखि हाइबा तारे ओजा हाइबा फाउसिदि कमाइना येंबे ओजा साया लोइसिलपदा मा सागी पोसी याम फजबनी को प्रेस अदगी मीडिया को इज द फोर्थ पिलर नि हाइबनी इज मीडिया गी कनो से पीपल गी असेंगबा कनो खोंजेन दि मीडिया नि हाइरिबनी को अदना मीडिया मैनेजमेंट सिदा ngसाइगी यामना खोइगी कनो ओइबा नियम चुमदबा कयाम गी अवाना खोइगी थोइबनी को ngarang nahan ba hojiki leiri bom जुदा मीडिया सोक्तना कोतना तौरिबा मैम लेरिदने को यामना मोइसु लानमी अमनि मीडिया की का मिसिंग सिजु को लेबाक सिगी वरिबा मियाम की वरिबा पोजीशन लेबाक की इंफॉर्मेशन मैम से मसी फजना थमनबा सेंग थमनबा निट्रियन ओइना थमनबा होनबगी को सिगी मरक्सिदा एकोइगी ओइबा मीडिया जी कंसाई अमेरिका की इराक की लांद कंसाई एम्बेडेड जर्नलिस्ट काइना हाइबा को अखोइगी ओइबा तोंगानबा मीडिया प्रोपेगेंडा सेमकल लगा तौरप खोलको मैम थेंगनबनी मणिपुर सु अतुम मीडिया से होय याम फजा फजाबा हाइबनी कनो फजै को मीडिया से सेंग थमगदबनी हाइरा कांदा अखोइगी मीडिया की मीसिंग मरक्ता अखोइगी जिंगना गवर्नमेंट की माइकैदगी को मरम चादना फाजन पुंजनबी अदगी कना किहनबी खोलनबी धप तौबी वारी मैम थोखरे को अदना सिगुम से थोक्त्रकांदा गसाइगी से एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ना हाइबदो को ऑनरेबल स्पीकर की कनो से याम फजै को मागी ओइबा कनो मेसेज से नाउ इज टू गो ऑन विद द 2025 सिदा अदो कॉन्फ्लिक्ट कुम लेबा जगह स्वाइस्टदी सागी मीडिया की नंग असी बोगद लौरीबा रोल जी हम चावी हाबनी पीपल की कनो से लौरीबनी दाइता लौरीबनी को अदना सिगी मरक सिदा सागी तौथोरप थबक्तदी खितंग हेना हेक असुंबा हेक हाइरगना अवाब ताबगी कनो मयाम लैबा खप थेंगबसे अमसिगुम सि तौहलोइदबनी सेंगना अदगा मीडिया न सु मागी मीडिया की इथिकल मीडिया को येलो जर्नलिज्म की कनो सु लैबिदना कोइदा यामना सागी तोंगान तोंगान बायस होइबा को याउतब नते मागी इनी कनो दा गवर्नमेंट की मरम माकी दजु मीडिया की माकी दजु पॉपुलेशन सीएसओ की एनजीओ की मरक दजु मागी होइबा सोइबा नुआइतब खलम याउइदना एनीवे मदु मत परसेंटेज नेम बाय बतारे टाइमली मदु कनो कनो से करेक्शन तौबा रिमूव तौबा लौथोकपा अदुगे स्ट्रीमलाइन तौबा अदुगी कनो दो अदुसु मीडिया की वरिबा याम इथिकल वरिबा पोसे अदुम मसी चेक तौगदबनी हाइबनिदा अदुना हाइरिबा मीडिया मैनेजमेंट सी मीडिया की रोल सी अखोइ पुनम पीपल रिकॉग्नाइज तौगम थोई अदुगा मसी हौजिक लेरिबा पीपल की रेस्पॉन्स टू द मीडिया सी कदाइ बौद लेरिगे हाइबन सिंबा मयामदु येंगाकांदा अखोइना मीडिया सिके लेरमद्रदि अखोइ तसेंगना पूरा हाइबो मनुंगदा लेबा कनोगदो अदुगी कनोदो अखोइ वइदुइनी को अदुना अखोइ नैनरिबा खनरिबा मयाम सिंगा सोयंगाम सिना मपुंग फारे हाइबनते अखोइ गांगनरिबा कसुम ngasi मयाम से तौबददि सि मयाम सि सजेशन ओइबा अमा तौबा सि फजबा जो वायु तासिनो हाइबसु मसिदि 100% चुमबनी को पार्लियामेंटरी अनपार्लियामेंटरी गायना ngasi वर्ड्स कनोदा याउरिबनी को अदुना अदुबु करिगुम तमदा अखोइना खंगदबदि इवन स्वाइदा ओजा सना जावबनगा हाइरमबदो मागी लाइरिक सिंगजिदा खर खर कतक कतक तौबो याव मतमदा ओजा मिने केतन लाइरिक रिव्यू तौबो मतमदा इबो सना जावबनंगी कनो से लोइ फजरे नंग कक्प यावमता यावदि करिता नंगी सिदा तौबदि नंग वाहैजे कितंग कितंग कन्ब यावी सिदंग टोन डाउन तौरगदि अमुक हेन फजनी न हाइ मतमदा ओजा सना जावना खुममदो ओजा मखादा मई चाकसलबा खांगबगी मथक्ता खाजिंग लैबा मतमदा खांगनो लुम्बु लुम्बु सुम सागलपदा चोंबा हौरपदगी खांगदु मैसा हेंगलको मतमदा खांगदु लैरिबा खाजिंगदुना करमना इंगना तपना नुंसीना महाकी अवाबा चाइनादो मियामदा लाव कदोइनो हाइरकदोइनो हाइबसिनी अदुना ngasi अखोइना मखादा मई हौना चाकलकलबा खांगमा की मथक्ता सागलकलैबगी अमा मथक्ता लैरिबा मणिपुरी सिंगी मरक्तगी मैसादु सत्ता सिंग सत्लगा मैसा इंगनबा लाकनादना खांग मथक्ता लैरिबा मणिपुरी खुनाई गी मियाम सिंगना nganthok saktorako matamda kanoje leimana pairaga thabangi aingba saitharaga laurko matam natte haibanida aduna ngahak leragadi maisadu hengna temperature helri sidui natro loiba kadoi natro adugi phibam amada manipur si leirakanda laurko khonjenina oja maduna खरा मियामना कनो तोबसिसु वोरिबा फिल्मजिगी ओइबा कनो सिचुएशन जिगी कनो नि हाइबसे मसिसु खंगमिनबा चंगी अदुना खरा अदुबु यानो भायलेंट ओइबको
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯆꯨꯝ ꯆꯨꯝꯗꯒ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯅ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯅꯦꯆꯔꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯒꯦꯀꯣ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯏꯀꯧꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯍꯥꯛ USA UK ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯔꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅ ꯇꯝꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯒꯅꯤ? ꯑꯆꯪꯕ ꯁꯦꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯐꯟꯗꯦꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗ 3 years ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅ ꯇꯝꯅ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 63,500